na kwithi abangite kubanga chathi yulu wa mutwano ona kwanye mwene ta umwe kati wala nukaangalikana na andu mekwika mitwana ndakumye bama na atani atani na wimusomethio 1 2 3 things na dikwenda okay market nenda wike kutunenie maundu ala makonanite na kubanga chao isiathi nenda atwambie na passion yaku bala yumye nundu yukuka mundu ambie kwa asiati you know yunye nenda kufocus na kindu ki undu mundu ukakasia yenye nenda twika mutangazi na yindi we ambo ndabia what do you say about marriages kana weddings as a person yu kwanza kwambililia kwakwa pyo naambiye biasala wakwa wambe in baking kiwicho nekana na asomye kuma kwa nyakwa wa uwa keki kwa unambia ko uwa keki nake na mina skulu nyene ne wiende kwenda kuthi into employment nende wa kwambia biasala wakwa nendete biasala muno sana onende wa ina chao I just love business so bawe bona ambiye na nambiya na thindigro na lika yuende into wedding planning nenda ku understand mutwa wa etha agenda chao ona ajisi yake kisiakwa enda chao enda nike ata best nundu wake na some yake na mina chuo no kieneka pia tents and decoration ibinda ya covid ondo maimomo na ongeze yake na nathi ni grow it you wesa with we can even do an event all event under one roof kwa ilangu asa kinengo ni asiata kinengo chakwa ni creativity na by the way ndilika into baking ndiye alika inondo inisi kinengo chakwa I used to enjoy the creating part ninendete kudukuma na moka and creative maybe ano tuindo twingi muno ni masolete ni masoviti sindu that was me na kuni ne enjoy ya kwikala obisini nina enjoy ya background yakwa ya procurement na ndiende wa muno kwikala obisini nenda either ndiso obya sindu kuibona ambiye na kindu kimwe ni endia up ona kutethia ngini kana nye mwene ninonete ndu kikite kuma kwakwa kana kinengo no kikwete mbesa nundu wasisia na ambiye na kila nesi no kuua keki na ambiye bukwa keki na thin na wasisia siondesi na chao creativity in them na also you tawasisia kwa planning ni organization. I'm very good at organizing. I pick things unenete ni ngwatitie kiune kinengo chakwa bau ti aiko banga kinengo chakwa ni organization isu na kwetha nitona kwiwa customer wa kuelewa nduve mundu unenete utewelewa wasiti hata nukona kana kwenda kuimpose sindu siake balawe na kwa kiuni cho kinengo kilani nacho na kubika yuba lane bikita na miaka 13 by the way in that industry. Yes, kwani kwa kwedi ya kumwene anono vyao kele tukanini ile na miaka 13 na ninonete joy ya kuthukuma nthini wa kindu kila tawito wako wase ni wito ni wito kwithi wa biasala ni wito kwithi wa balawi ni wito na niende wona andu wangi ona mama enjoy living in their purpose. Sure. I believe tuibani kenda kila mundu akwata bala waile I'm telling you mama mesawa na indi asuna hamaka twa mondola nkwenda tinena nisieni kana isa kwithia twasia ba mutongo TV bata witu ni kutanithia tusioke tusomethie na tuyugundisia kana tuyukwika kuyunenga ilungu ito na kutelese ndini wa itethia wenda kubanga chathi cha rusi umunthi wose kala mwandike bandu points isu ni kana ibike na kwikata na kutethesia nenda tusioke itwambie be kule kukulia na wambokela ya ways you stand in weddings my stand as a person. Mundu yunisi ataso tinda na se yutanyeta ni ka kilungu cha wedding show it is it motivates you kana it pushes you to feeling the urge or the need ya kwika harusi yako na ila wathi chathi ni kiwa wa capture wase I liked this deco wathi chathi kingi wasi ati neone kathimu kasio wathi chathi kingi wona kakeki kasio wona ngwasia maids wona zindu isu mbingi sio kasio nthi sikoka sikakwithia ta mundu ta mubangi awona nisi bandu moka ona maka ithia maka kwaite challenge ati nyene ndabeko ya kwa ithe ile ona kuyase I like that idea. Where is your stand? My stand is in that kwa wedding ika kulingana na kumwene kiata wise kwithi wakana nuse kila ne believe yakana kila wedding
ya ile ithiwa takuwe mwene wendi waku tiwo wendi wakwa na kiu ni chononete ukesa kwithia andu saingi nimenda akwa sei nenda ikata ila losi yangania nenda ikata kilita ila yangania nenda ikiatangania aye ona ku come up na kuwe mwene na idea yako mwene you ethabe kindu kindani thacia na ethabe events si ndani thacia kwika ni ila customer with oka mwene akakwea ena kindu na yuka na unique ideas nukona aya senenda keki yakwa jume yoloje the nienda wese kwithia twikite cultural kila kindu kuma uui palato serve wandu mena pots si kila kindu ni African nenda yumundu ayuka na unique ideas nundu kindu chu kika ukesa kwithia wina event yaku onenda weki myaka yana it always looks unique ano masise biseisu masasiana kweli ndiao na kindu take nye mwene nene already nene wedding yakwa 8 years ago upalato akoniye visa nye nendete unique things by the way simple unique tweke visa sito kwa a junkyard kula ando maso vya siangali you can't even imagine. I know so when you look at it even when we silio you we silia ata kula kwinangalila mbanange na nila ngali sia photo ila ni photo session we wanted kind of vintage twaya mwana omothu kumata director you asini mo maundu make you iki uita watobi iwe mwe kunia visa bandu bena ngali mbanange ku on your wedding day you too okay kwa no hivi ni na maoni make vathukaje lakini hivi mundu ngona mutu no kwatiania in that bit na kilangu enda wone ni kana uniqueness yando nukona ikalusi yako kila ndo nota bya andu alama utusisia omonde kana we ubanga chathi chaku kithiwe unique otaku ndo byanene na mundu ngi wende wa kwikalusi yaku mwikite ngwa cia kukuna tamubila sindu taisu wikite isu wende wa lusi yaku yithiwe na andu 15 ikesu wende walusi yaku yithiwe owe na groom na uloko mutwanithia yithiwe yanu ika alusi yaku kulingana nondo kwenda kwa naona maisha makundu mailie nikenda uenjoy na with the way happy ona make ile yaku ikalea ya kiwe be alusi twekie na ya mundu wendete maundu ama cowboy asu ma country kiwe cho wekite umubuto to nake kiangobia nake na baile itha bailio alo singine ka we mutwa wambi yenye ndikwenda temine ba kanisani nienda 30 minutes tu maloke tamini 20 twalikie na twa umaloka ika alusi yakukulingana nondo kwenda yo arusi yakwa yingatuo banga arusi naze ikanisa nitehe kale muno pambe yabethebe na leo mingi lakini koko na ndo ingi hapa ile itha bailio asante nenda twambie na undu ila tunenia kubanga chathi what is the role of an event planner kana imundu lo banga chathi yutakiu cha wedding role ya kuniwe wele sia lakini you nenga into details kila wika exactly you kwambia mbe kila nika namba education ngegwa vision ya we ulo ukwenda kwikia chathi ngegwa kila winacho na after that kila kingi ngutethesa nacho ni kwika kindu kitawa budget planning ukaambia nye nina milioni 5 na nienda chao chathi chakwa ndika kindu kitawa budget planning ila ni kuutabia imani cia keki tu ibita mbesa hii imani cia decoration ni cia mbesa hii imani cia kina ni cha mbesa hii kiu icho tuita budget planning apart from kiu you ende jundi thiko kumanthia service providers and wala me kwika chathi kulingana chao na budget ya kulilikane yu asisi andu ingi na demo nende wako ma advice maambi ya nai kuthio manda the service providers maile to manda waile itakwamba ika budget plan yaku nundo woko mbia nienda keki nyeno kunenga quotation na ya ngili jana lakini budget yaku keki yaku ndia lobe tangili 30 kwatia kwa yaambia
mundu ailite kwitha na budget ni kana ethio na ethio manthade kwa mane manthade ko yani ni ba okay no kwatia ku kindu kila ni kimwe ni ka kila we utamana nundu kiuti kindu wikanga yuwe kilota manai ni keki enda toto yakwa ni keki yakwa yitha mbesa ciana decoration yakwa yitha mbesa ciana muno wisa kwithia kiuwe ndwisi lakini yu identity si percentages ku kiwe kindu kimwe tukwikia no kwatia na indi tuyumanthia as service providers na indi tuyithabo kwa muthenosu wa chathi ku make sure ni tobangia muthenosu wa kuonde kila kindu kuma mwambio nginya mwisho mundu nenda utrabi bata wa kwithia na mundu wa kutethesia kubanga nundu yo tondu amina kwasia aingi mambia kusembe service providers mbewa kwamba kumana budget ni chao wenda MC ula wika kwiwe lakini budget ndinesoma nondu idi wathi watabwe budget wistuka nenda tambie why is it important to have an event planner it is important nundu wasisia kila mutaalamu etha mutaalamu nundu wa kutethia mundu la woka ena thina ndakitali twenda kwake ndia cia ni umwe mutwe na niigwa metho na niigwa kina indi akamana we thina waku no kwatia woka bala baitu ta mutaalamu wisa kwithia nitwe tronoko sisi utoka kuya we na akuweyu alosi yaku jaile itha yilio budget yaku jaile itha yilio no kwatia ko ni twa utethesia ona kumana malangi ndu ukana malangi angi mateuthi nenda kukulia bauba kumachi deko na malangi ala manenganitwe sindu sio ndemwe ya mwe nazo kana ni sindo ne muka bika bantu mukasia langi usalchabeti wekete ndina gono no mandie na ne kana ichathi waliko kiwe deko ilikuwa poa deko ilikuwa poa no ndo tukathia sia deka bikia sia twethia ni chathi odeko na ye bangitwe au yu ubanga hata thimu isi kumatch na thimu ila na theme yutondo ngwase yuki weekend onye nisomete ngamana malangi meba maenda na sena meba kuwoka undu umwe twikani ku advice yuko athi kwa mundu takwa o anyone any planner ni wa ku advice kukuya malangi ya beti mayuthi ko no toto na kumya kite kaongela ki kana ndini wa decoration tiki yaki lakini twiki yaki ko wasisia wisa kwithia ni to make sure kana itwa ete sindu isu sikale pamwe cohesiveness your gown kuma gown yaku wila the groom is wearing wila to make it decoration ndo jilie keki ndo jilie no kona ona sengi ne tuma se inspiration okuma kwa ngwa ya mutwawa teka mesisi utokasia it has beadwork tukasia ona ito keki ni take a bead decoration take a beadwork no kwatia tukamiete pamwe lakini yuila sangi okwika yuta wewe ka wibandu no to naitha uteumana undu uthi about it na saingi ujiki asindu yuta wasia ni thino sekina kando no sekingi kando and wasuma ye kwatia ni ai kumana ai tutona ikata sindu sito sioke silie the same koila wenda event no kaliko ukasia na mwako ukojilie nesa ni undu mundusu no make yeshua kana sindu sio then sioka pamwe kuma decoration kuthi keki kuthi ngwa kila kindu asante aende tu mabunenda kukulia ni kwithe iba bandu bo ndebena pena time bingi mundu aidete kwithia kana ilete kuibinda yingi muno aisobikia uka ona be anu moka ukona service provider ola ukomanie nake uyuka witha mawithi kwa onge ni kana chathi chaku kibikia na kwaila andu ala me utwana kana couples mailete kwambia kubanga maybe how long kana when do they start nikana kwikithia kana twebikie ichathi imeyumbanitie mibango yombe ni sobe twethe abe na sindu sio yonde kwebinda yonde na asasia ila wa mina kwengejiwa kana ila wa mina mwamina kwigwana tienda ikialusi pau ambiye planning lakini pendekezo ila ndo nonengane ni at least 6 months in advance 1 year ona ni better nundu kila kikaani kana ekangu tabia or you are buku or you ni buku for 2027 we quarter prices ya 2026 by the time to be 2027 our prices will be zitakuwa zimeshoot yes kwa nona we wither we save ye nundu wa buki ya 2026 una asasia tene ila we nayo tisawa lakini at least 6 months ninzeo 6 months ninzeo thank you
maundu ma deco na isiathi kwa jumla siathi muno ikunitwo ba Kenya na kimwe katwasindile sithitu sievo muno ni maundu makonanitie na deco deco ila twaika baby ona ndio twabasa after covid deco ila twaika ati deco ila twikao maundu maingi mabendukite matukano na mwikia sio tukoka tukasungia sio ni siu shine sindu cia mthembosu maybe no nukulia ni sieva trends ila ukono isi ba Kenya ila yuko na you most events bingi sigikia kana ila common trend tase ti common ila you see utao you trends ila kwasi hiyo hapa kwa panthi gitu ya Kenya hii ndio inauza number 1 nijilaje ya matujita Ephraim ilaje itha yi nene and won them aketha meva undini kiu kindu kimo oyu ko kwito kiuthi muno and won them enda methiwe ndini waje matayu which is good nondo yewi tuma cia kwa all manner of weather sio ndeni thukuma no kona ndo mayuwe wana chao kiu trend ingine ubo wake kikuma yuluko there isi trend yo yulo muno ko kwito kutumia mala kwa wingi na ku theme events and then African take African and then white wedding and then white wedding kwa kiwicho isi ndo imwe ila noneta yukwao yu so trend muno ko Kenya na inde otwe maybe no ase kana social media ni change kana ni bindu ite expectations ila tunetheana bote no mundu akaliko akaona siari si trend na kaze nataka harusi yangu ikue kama ya Masi sitaki ikue maybe influence ya social media and then wa maundu mako banga siathi sia mutwano ili hata so far influence ni yetete influence ya social media hii ni nene pyo ni nene pyo lakini ni tutethete yuta kwa we witu ni tutethete okesa kwithia one by the time customer ukuka ni wizi already enda chao no akwete to visita inspos na oyeka we witu ona laisi nukona haya ni kwika customer akesa kwithia no kwasia no kuka ena pia idea ya budget nundu owona sindu ila sikwikwa na nukwasa no sienda ona kuwi uyambi yokulilia na kwithi wana kindu takini mbesa siana enu na ko ni changite muno kwa andu mithene malosi maitu na events ito ni nene isekana no maneti numbers ni nene tena muno mithene cia thisi na andu manathandatu andu manana ko tuendete yutu siokete bala twa before covid by the way before covid nondo you asisia covid yekie number sito sidinde for the longest time tunatindia ando manele manatatu inde you tibikite tikabika anathandatu mananana chathi kinene asante nenda tu kunikile maundu makonanitie na uyi wa keki nundu tunaona kaindo kaseo nete woni mweni witu nda nambo kabinu ngendo manai ila challenges pe mathina maingi muno no nete mundu madeko nenda chathi ni ngone ibi lundu si atumiwanga kulia wala weti kibila ki esa ku compensate ata kana esa ku ikata naona sindu ingi yanangi kadekoni maybe kambonda bia ula wailite kosa mwanya wa kutula muti itwasi ibela ndoka watu ete na watu wamedance ndu mwezi yanangika responsibility the aye au na indi itwisi okonda bia challenges lana kana mathina la mwezi amwe koma na monde no kubanga kana after mwabanga kana itina wachathi na mundu mamuthembosu yukwa situation tesu ni twathi na iwila na isa atolwa ni guest mundu la wiba ni customer witu aya ola wina alusi bibi inesa ola wina alusi ni we wiba ni naete keki na banga na ala atilithia ma keki akwate sani ya baluka ya tulika nula wiba ni mwene chathi ndale ya nundu itithana sinditita contracts kuwila tu kwiwana nitwitha twandikanite kana kindu chanangika kwa moko ma guest mako niwo kwiba chanangika kwa moko ma andu makwa kana nyemwene
ninya ngui na mundu ucio akalea no si chathe ni choka wabangwa na bana mabanga chathe makathelelwa muno by the way na muno ciathi cia rusino ya the modern wedding nundu mundu ucio ka enda chathe chake nundu asia we only get married once na ibanga chathe chuna up to the last coin na iwe uko mwe ayu meyala na kwete ye ngweno manthingilia ya sindu ili nana gike na nale wile ata na nitandikanite yuko twambe wile ata yuko twambe juti yenda otikeugana na kwa kweli timu no sindu isu siikika ni siikika lakini you for example you kendo kanini ta isani chao isu ando no mae kanana so lakini wisa kwithia you kendo takibela be kibela kiuke mwene ngili 15 imagine 15 ko uandulila na ilo sio kaingi ngili 15 nokona ingene cia ngili 5 nokona ko uno to cia ni chao cho kila kithiwe ndo saa ingi wisa kwithia no andu me ikwenda kindu kikitio kwithia ndo accident ni sikika kutia ni muno sindu ici wisa kwithia sibona sina thina na sina ngusanicio ti muno nyeta kwa yu ta kwa nye experience la ni nayo ai customer makwa maitha na thina na me ando yume kwetio kwitha na pati na kwa bahati mabalukila ibila tiyigwana maindabia tiyigwana na ilangu utabia with we wina professional na ke kata yuta kwa ndio bangi thisi alusi ni make ya short na budget yita wa miscellaneous yusu ne yo cover thank you tukunikile ndeni wa yuma thina la utona kwa si yu ani mo common ndeni wa kubanga isi athi ndeni wa maundu ma deco ndeni wa budgeting yani ko kubi you generally kendo kimwengo tabia thina umwe munene ni ndibi saingi twithana thina ndibini niwe kawia waku customer enda kuibe mwamina chathe na ithia ya kana ibindia nduma na balo kwambia ukona na icho kitumi babi kito tukambia ikasindu ta isu cia contract na chao kuthi no mwe witha nusu thinonge no withie saingi kindu kila customer kwenda na budget yake ikuendania kuweza kwithia ni ku take time uitweka ni we explain ya customer waku understand niki ukwitha niki ukwenda niki waile kwithi wa chao na chathi chake kiliondu muna nundu wa budget yake ndikubikia usingi no mwitha na kathina ka kwithiwa ndana understand nukona aya ni kwitha pia na thina wa yuta isu weta sindu kutulika sindu kwanangika kujwa ona sindu nisio yawa usu ni thinongi kwito nundu saa ingi ona nusinda wa uyambia ba ukesa kwithia nusi okaingi mubukone kwako thank you ko asuni mathina mwetu ithawa namo asante enda tulike maunduni yangi makwana nitie na keki na indeve na cookies imwe na itweva nubili andisama ndio nenga feedback ya i cookies isu indi be watu tanambo bikabu ni lazima keki kethia na keki rusi kethia na keki vata wa keki ndini wa chathe cha arusi ni mo ni kuyaleo alusi ni kindu cha the west ti alusi yuila twika yu tusita white wedding ti na wasi alusi ni kiwi chongo manisia very traditional wedding ona matuka traditional wedding ni tukeko ya keki huko ketwa uketwa mbisu ukona tembisu lakini uko no yatilwa you nitona kwa sababu kwa the white weddings nikin traditionally nikindu chaile kwithi wabo niki specific by the way ita wa fruit cake suje daji na ndini na nzabibu isu imani asia muthi na muka yani mukethe na siana mbingi kiwe choke imani asia keki pena na wasi sene wewa kana wedding cake sina fruit cake isu neyo the tradition behind indi kwa oyu ambaye kawe tudimbola akunye no na keki no let's tusamane kumbe bebe abena message ile ile antini wa keki aya wethukisia muno ku kwito yu ne wewa eitilwa ando maye wa ina imatwika kindu kimwe na makaisania utoko yina ku symbolize sindo sitao ukwithiwa imwe oneness ko ye meaning na ko unye ndo na kwasia pia ni muhimu nundu wai nengi
ni celebration yata bate keki kusema lo kweli. Lakini kwa traditional weddings you ila sito culturally yetha na keki sietha na chao ne kwe kutila ndise kura kwoko kwa a goat mboi ene seisu moyesi ange maito manyesi isu ukatilwa mukatila kasama ba pe angine yithani tema different cultures Masai menayo Ekoyo menayo enu kilando menayo ti sawa ko nyendo na kwase no se okwithiwa na keki cha thini ti lazima lakini no se na ndata bolika yikindikita wa kuwa keki mundu akua ibinda yana atakuwa keki na nikana ethia chathiki uniti wa thantatu yu ibinda ila mundu ilite kusolve keki sikala isiredi ona ya ilite kuwa ibinda yana ata wembele sio wa kuwa keki mundu matukanye nike uthisi athini ngona keki sobetu ethia ni mundu ukutania chathi cha graduation aiwono kindu kithia graduation ethia ni mundu somete mambo Biblia kaze na mbana Biblia ni procedure ida ile ata yu kwa kwambia kulingana na matuku isu ni muno kulingana na mutaalamu mwene pe mundu utona kwambia wa katatu alusi wa thantatu pe makeki yu amwe tasu ngotabia flavor tesu ngotabia yita wa fruit cake by the way yindawa nzabibu isu ngotabia sindawa kwambia mwai before mutheno katumia nzabibu siaku kwou pe keki ziambe ya yutesu yambe ya mwai before pe keki utona kuwoyo fresh ona mudena before the event kwou keki yaku weua kulingana na utaalamu wako pe mundu ambia wakatatu pe wakana pe wakatano nukona kulingana na utaalamu wa mundu loko uwa keki asante na ndi vamoko ni makwa ni kwete imwe katika kati wa cookies kana mautani ola na etwe na tinye netwe niwe kana etwe na nduma mutongo twende na mbeni ngithia ndisama na ngima mati uyi wa masi with ya wili ata nundu ni wa kila mundu ekoko kwake kwa kuwa inenda ni same keki na kunundu ni muthinzi ola twete weta nduma mutongo TV na before to above kabune ndo mama disaster imwe nino ni chathi kimwe keki yukite kauma yu ondu masia keki yume ithete keki kabaluka na nenda kukulia yu katika imwe katwa disaster iloko manana no those things happen na ni chathi cha mutano mutenyo sumibi kabinani kala mu melese no ipaluke na kana mundu akuma kwa sembeta koka kimela keki and such things nisi nkoma nite na sio andini wa mitandao itu kiuni keki ka accidents nisiekeka kana mibango ndo mubangite ikaemothi ndo mubangite nundu nenge kindu kibangitwe ni binadamu ndotona kwa saki 100% of course nukona ina ku kindu kiuchekika twika hata to make sure o saisu ni twasisia undu to seubia na tukamanda kindu tuita plan B kuko bangi witu masaa on the twitha na plan A na plan B ona C na D nundu kulingana na service ni yiba saingi ni need ya ona ni twetela saingi mukoni wa bisa akaema akaleuka tikata tika manda plan B nicho kikutumi ngoku ya wina mubangi wa siathi either already na andu asumokoni nukona yuta itu yu ona itu ka twikuye kamera sito twikuye ona sindo so vya keki ingi in case kindu twithana kindu kitawa emergency kit ngwaya mutwa ya bakwa ni langiti ikata ngwaya media bingo kai nzibo yitembuke tikata kuni tithana kindu kitawa emergency kit kila tuenda anacho cha ututethe ku make sure nita mitigate sindo ta isu siekeka lakini ni siekeka na baiya losi either 100% by the way maybe andu ala maikwenda kubanga siathi nicho kila mailite kwithia maisi muno mbewa kusakwa hii keki yuke kemba keki kila mailosi mundu usu ele inundu monde ni iwe ya 7 na fruit cake isi ya bingi no si ya traditional cake ni kana mabike buno twase maybe ni ideas na based on the creativity lakini you ndicho kila maili tosa kwa muno kana kusisia muno kabindane kana makwasi nenda keki yakwa ithie langi muna kana i flavors ona zino ruko ni tofauti muno kwa ukindu kimwe cha usisia ni flavors no seo wa au ima keki mitheneni kwatia aingi ni umwe wo kana ni tunenga ya ndo kindu kita wa cake testing
na cake tasting ni chao ukoka ukasama ndo mana flavor isi onde ukoka ukasama ndo si usama ukasakwa kukiwe kindu kimwe wa ilo sisia with we win up mundu professional no make ya sure wina chao wina kusama kwa keki aka ku advice yulu wa malangi aka ku advice yulu wa theme yaku na kila waile kwikia kekine yaku. Asante ndatu kukomana na yuti nena na mundu la yundu ukomana na mo ila woka wakomana na andu me complicated na swini kwithia yunye tatu obanga chathi pe undu ngwenda chathi chako yethia ni kaboxi takau ndikwenda etheka na itikethia kanu yuongelanga kalengthi kakangi kauni takatu adasu diliana mata you are to better more committed demanding asu ni customer lilika na customer wako kila waweta ni wembe na ningi ni wewe sikilo kwenda na ni woko kuetea wia kwa huyu kindu kimwenyu takwa nditona kwa sia customers ni demanding kana i problematic nye nina mandie undu wa undu ngo deal namo ni withuke sia mundu undu konena athi yulo ukandi elesia onesa nuko kuelewa nukona na ndutona kwa sio meke sienza nundu ona mono ma customer ko umanda undu unena ni namo na mukegwana nenda mpingo ye kaindo kaka kunike mio bingo ka vitala mwe vitu peke ndo yin ke na ko bandi sikana wa kasoma kasoma it's ni aibu niko enko soma kaindo kau ko ki tena kaindo ka keiba instructions ona instructions no isoka soma nika message kwa uni tueta esi tutina to message kaka kuya you are my friend, thank you for being my friend, asante mono kana cha whatever nikioka nayo kwa uni na ubingwe ya niko tano kwende wa usini uwitu ni uwiwe na twaete tu shereke na ngo twaya mpaka munene wakwa ni mwe anduma nundu na visito ya company ndikwenda kwiwetea ni mwendo wete mwene ni mutwaye na ngimwe ni muiyo kana ni gift umie kwenu na inde inenda trend na kumina kwa ati challenges ya event planning na ni ukuli ni kwithia ni nukaka koma na becha thino ni kikitwe ni munana wa or 2 or 3 weeks ago na kwa huo muno na sisi mwambie maema what do you do? Let me tell you mathina swimoka na nicho kitumi when dinena muno ngweti insist on have professionals. Yes. No professionals always have a plan A, B and C. Always. Ona itu ni kitu iki kia by the way beba ndo twaendie na kwaua maema mabalukanga ni mbua nukona tweki ata maema twaetie ndi nikenda maiko balukanga twetela mbua ya thela nibo twambiie kwamba ingi na kuika decoration chathi cha diliyo banini na wanawa lakini chende ya chose ya lakini masibe kindu kimono nae na no kulu ni kwithia no nete kujua na kwithia yo na bala munesilite mweta maema baisilika what happens kana ko kethia muthenya ucu kwicue nyingi muno na undu muna abangite chathi kwikito na kwina yuwetha muno twaze nzebe kana wetha ni changite muno maundu makona ni tina yudeko maundu acu monthe utethecia ata nundu yela umbea nukuga maybe ubindwe na bala mwisile mweta maima baibiteleka ndaka ni yusue kana no ukio wabanga chathi na yu nkali yenge mwingo wa chathi na use na no vingie yukindo kimwe wewe na kwa chao professional ameki ya sure ni waasisi kindo kita wa weather ni waasisi kubika tene kuka like sometimes on 2 days before kuka kwamba maema na indi maundu tasu meki kana pa yundu ngi mwika yukilana sasa mwende yana kila kibo yuweta we na ya lusi we mwene kana mwene ya lusi duka kwengo wambiye kwigwa ona ndi enjoy muthenya wakwa maundu mathina kila kibo enjoy icho nundu ni muthenya waku na wika atungililwa ingi nukona uki wiki ndo kimwe nitapesa customer makwa duwe makwa kuona kindu wigwe na mbona kiindi nenda akili unakukumbe ndwe sini chao kikikie mundu wabisa ndane sauka ko yona mundu ngino yambe yosenga yuba la wilio yambe yosenga ya no kiuki ka utatize thank you endeya twimina
how do you handle the pressure na yukunengano you deadlines nondu ukaukethia aichathe nikibikeni muthenya no munthi ni sanya saa 5 okay andu madeko na mene so vika andu madeko ni ndime kwivanga na chindu cia muthembo so and wamino songe kulesi ukonda bia yumuka nondu nditabutinda abu na we ono mumisi sindu isu cienu maundu acio onthe mukuna hata you pressure sivo na pressure cia lusi si yulu muno na sienda andu matona ku take pressure saingi nyeona ni no sa time ngamba umaluka ngathingonga mabandu kiu chambo mbuma chambe uma ndisioka ingi na kila ndu nusu no hota bikindu kingi ukamba thata nduma welo mana yuna kundu regulate wewe ni choka muno nyona saingi no nume ngete munini wakwa ngamwe enda handle client ona umanda ways to make sure ni mwa we say by the way saingi no sense asio mundu yunye ni unena na customers aiwe ukathina mukegwana nukona ku no ni kiunga bandilisia kana ngauma loko banini nyengosa nzebe ngoka ingi what is your dream wedding event yenye you kila kutona kwazi you uvoyete muno ubange kindu kilie what is your dream ngautavia my dream since covid my dream ninonie what it feels to have small events lakini ebinda yutu either na small events nundu wathi no la waivo my dream is to see clients actually going for small weddings and doing it differently and uniquely. Client yasini mova you million then a client was small weddings nyenda anduma small weddings ni asecha ona mundu kwa seniwe na fam already twase ni mwitha already mwekala mwana mwendo thikuika yuko kwa liula tumita kwa liula lusi mukase ai mwithi mwi we na siana na mwithi na ni wedding na kwa imagine na mwimika somewhere kwa forest just kwa imagine pano kana mukamita kwa mountain inywe family yenyu mwendete ku climb kana mukamika kwa side ya the beach kuje Mombasa kana kungi mkwatia so kano ya ando 30 uketa no ando 30 mukase inywe muma ba muthi ona ndingi umuthi another country asante asuni mwana ndo na kwa sea andala yutona kwithia meba ya makusia icie makwendo banga cia thi andu tona kwithia ni wio ya seka no yo mentor nena na trade nundu na ni wa mwela mundu okabana mundu ungembe through mercy nilisaidika please talk to them ni ngwendo nena na ninena na kila mundu actually kila mundu ni mwathimie na kindu twikita wa talanta yaku manane yo myao na wamino manane yo myao sisi ondo umeconnect utone kumya mbesa kuma bau no mbenye nini kikite na ngona keithukuma ona kuno ukike na ithyo onde pe mundu utemwathimie na gift yake memande niyo myao na ndona kwikata kumitumia utona kwata mbesa na I think une wondo na kwasia kwa kila mundu labda wibandu uko build na ndikwi hata manda mundu waendie mbewa kundini wa kindu kiuenda ika mumande outethesi nikenda ubikebo mituki na beta ndukanange masana ndukanange resources nenda kukulia fani na ndoka keo songe ni nini unachukia kati ya hizo harusi zenye watu wanapenda wewe kindua asia tena wangoka tena what do you secretly dislike nota na kisema o kwa ndi tienda customer kumbete ya kindu already take it ni not limit no weka tika sobya kindu kinge unique kindu kitaoneka kindu chaku we mwene asante ndo nendo sama keki cookies no netewe ndingi sama nenda unene na mwendo musisi utumia kamera omutabika loto na kwithia aikwata services yenu ebe na mitandao ebe na namba ya simu na ende twa mina pena keki baya kutunga mubea na twitila na kusama ende nenda kwa mposa makakuke aya mosewa witonye nitawa masimu twatondo na uta necha it is very sweet it is very very sweet nkaseo wow ikaka sobe tunachao kauka sobe tuna mutu sindo twitter kombe neketa wa chocolate chip by the way noneke na twindo bundeni ni chocolates naketa wa chocolate chip cookie it's one of our signature
product ya siri yenye ni cha nundu niko yu bauti ko ni utavya ju lakini ndoigwa ke moyo it is very sweet inetela tumine kilungu ni kai ni comedy ende tumine muntu tanda kwethi aenda kumantha au momente mubange siathi akwatio mitandao kana kwitio biashara kwa takwata business mentor ni kwa mitandao ya Facebook, ya TikTok na ya Instagram na pia ya LinkedIn na nitawa Massimu Tua na indi kwa kiwia tuina Hadasa Creations Weddings na kuutika maundu ma lusi tondu wewa makubanga lusi ma keki ma decoration na maema ma ushering na maundu onthe kuunako twikuo kwa mitandao Facebook, TikTok na Instagram na kwesitwa Hadasa Creations Weddings tika maundu maseo unique ona wali kabuna kuno kuyonia karibu sana dukathine tibatu utetesi withiwe na chathi kisio chailu kitaoneka karibu sana asante na indi nda namba kumina na kwa nenda kukwalika nthini wa chathi kimwe na njalika musiesia wa Mutongoi TV nthini wa chathi kinene vyu kikwitwa Mutongoi Night na nenda kukwalika personally we ndi kunenga kadi ndi nakutabise baki 7 nundu wale yakukai ukethia wani let down nenda kukwalika nthini wa chathi cha Mutongoi Night baratu bangi tokoma na mwene nthi twina asania ingi ngutalilo amwe katwamo na indi nenda kuthota official nthini wa chathi kiu ikethia matuko 5 mamwe wa thanthatu ya golf club musini wa Masako ndi kwa seno bese kulika ni slingi maana 3 nthini wa mundu wa regular atona metala lengila tuende kusisia kana no itona kutethesia mundu akathoa kindu kingi akatumia tacho kulika na bena 1000 ila ni ya VIP na otobe na VVIP ya 2000 na nyene ndawe kaleva VVIP coaching na indi wetwete keki ngene tuvanga ndu kwete keki tukotila bautu inena na mashabiki maitu kwa kachathini ngoka wasa matuko 5 mwezi wa thanthatu next Friday but 1 Machakos Golf Club masani meva masayu mambie chathi chambia aba masani mai ama wiyo lakini tikatinda nyona undu pakethia bena mitalatale lengi bangi thitwe ya kwa ile chathi twina sani aingi muno matongoe ni mundu wa Yata Boys Band Kenya Maria avosi ungu aketha bo maima mwene mashimo akethia bo kai wa superstars atakuwa pale mundu Mauda wa mwendia aketha bo Bosco Molwa wa Matha aketha bo Kanadia aketha bo na atangasi onthe ma Mutongoi TV maketha bo ndia kuthocha chathini kiwe na timu yaku na ningweza kunenga ticket personally ngwete ticket yaku na indi andu alangi makuna moyu imaibia ticket ona momoke sawa utakuja sana utakuja tumine ndeto cia muthia kwa andu couples ala mende na kubanga ciathi mundu ala mailite kuzingatia kabindani kala me ubanga ichathi ningwendo nena kwakuwe ula ubangithia chathi chaku kindu chambe tondu nakuya mana wenda chao wenda kuchathi chaku kithe kiliata cha keli mana budget yaku ni chao cha katatu mantha andu akonima wea ala professional kana mena utuika wa kwika wea wo na wasisi sindu isu itatu maundu maku methe wa mesawa na indi kwakuwe ula build biasala wako labda nthini wa skill yaku kana talent yaku onaku ningondo nena naku by the way beti ndina utabia nakwa nongwendo ku invite twina kindu tukita coffee hangout business coffee hangout ni environment ni created ya andu ayang mekuka mekwaka muke bau mukomane nangi kindu kila kimwe kindethetie nyeta kwa biasala ni kukomana na andu angi ma biasala kuthuthania kunenania kumanana kuona kuningwendo kwalika pia nitakuja uke withiwe na itu nikendo naku ukomane na andu ma biasala o mako masako uni ngwendo nena na musesia witu onake kumu invite na kumuya kana nutonya ni bani nitonyete nutonete ngonenga mwathani kana wete namba ya simu ingi na indi nda namba kunenga ni namba esu be mundu ethi anangulie ticket isu cia Mutongoi Night me kwati ata kukwata ticket we dial simu ni yaku 826
*243# 826*243# na nikunenga options ya ethia wenda ngaliko regular ni shilingi 300, ethia wenda VIP ni shilingi 1,000 na ethia wenda VVIP ni shilingi 2,000 sisi oka na uka you'll have fun baketha na maundu maingi maleu makithio andola matumia kalubo kakethia maundu makina makethia ngima ya mwena ichi ni ichi Yesu ikethia na maundu angi maingi na undu ungi utoma kuthwa ticket yaku ni kwisila kwa apps.litu.africa likanthini wa mtandao wandike apps.litu.africa na indi wamina kuthwa ticket isu yaku no utumotumani mukubi ututumie tu confirm kwisila kwa ili 3 niyo namba ya utumani mukubi mitalatelele ingi yulua chathe cha mutongo ini tindu kwithia tu kunengeleli ondo tu tubangithitie na otauni tukwithia twithi uko ku mashinani tuke tukomana naku twike road show tukomana naku nthini icio cikivathukanyo sivo kangundo matu masako ino imwe na isilingi sio ndithengianie na masako lilikana ni mutongo night matuku 5 ma mwezi wa 3 mwaka wa 2023 Machakos Golf Club komana na atangazi ma mutongo TV o ndena mutongo FM na wikomana na ili o ndela menguma nundu chathe no kimwe na chathe ni mutongo night ende ngimina nenda kutila keki ino ntisika na camera person yako no kukwata message ila yete tuva ndinwa camera na ende ndinwa keki ende before then nenga na ingi social media siaku na namba ya simu na twiko na simu yawe na makuli tunakuthia wenda mutumanye nake ndio na mukuli matumwa andinabikia na kumasoma kwa hivyo piga simu yenye atakupatia mubange chathe na we alama mundu lo tunakuthia yenda kukwata mentor uko na nitwe na maundu ajuma ko banga isi athe maundu ma uyi wa keki na maundu mako na niti na deko akwate mama usu namba yakwa ni 0727709678 0727 709 mitandao tondo nasia Facebook, TikTok, Instagram yawea Hadasa Creations Weddings na inde yakwa mwene Masimutua asante na indi keki su watoto miona nenda nambe kukulie yo keki sobe tunachombe wako mitila keki hizo ina maono maingi ina mutu ina sukale ina monyo ina mauta ina tondo wona yuba ayo ndo ina cream na naona waka message kandi kitwe ni muvea muno ndikasa kaivaluka nikagwetu aye kaivaluka I've seen something very beautiful here. Yeah, I thought I know na we nako sisi na ekulia ndo na iki acha ukirepresent Betty one eolangi nini wendete kwitha gali na nasisia na that is a butterfly, very beautiful. Thank you so much. Like you're very bubbly and happy and beautiful. So that's asante why indi nenda tumine na indi tutatamba kumina nendo tila keki yetu eva ni mundwe Hadasa ni kata officially ya Mutongoi. I will share with the team na ni muvea muno na indi ningwe ndimi samoka nini kala tukosa ba tusame ona mwitile mukaumiu na indi ngisha na alangi angimea yumie kwa Hadasa Creations Wedding tisito ti Yesu isitwa ni Yesu asante na indi ke pauni bongo atatubingie kilungu ke cha muthenya omunthi itina wakutila keki endo kumisama na indi ngimisama njuli likania chathe cha Mutongo night nina thocha masi na kunina kuthocha twemina piu style yaku ya kimundu yu ukakudwa. Do you prefer the modern weddings or the traditional? Traditional, definitely. Why? They are rich in color and rich in culture also. Nani tutunga paya kuitokula tumete. Namba. Thank you so much. I got to mean about number ya cake. It is so sweet. Thank you. Now some taste of coconut. Isi yeta wa pina colada. Isu specifically wa yeta wa pina colada. Pina colada ni pineapple na coconut. Sikitwe bamwe. Asante. Wambe isobe tunachoka ingi mndeni. Flavor. Vanilla. Tuna vanilla na pina colada. Iblend. Asante. Masama itu ni madhala na madhala nukwithia bena keki na ini matama yitika ni muvea munene nundu akusakwana kwendea na kwilola Mutongo TV ngwatani ya mukamba
nenda kuya keki kwa kuve kilungu kino kikwatia mthini wa YouTube itu na Facebook itu kwa yutinda nesa ni tawasali Chebeti Wambua ani muvea maneno nundu akuka kutwete cookies na kutwete keki. Karibu sana. Asante. Inu ni Mutongo